Deputy Chief Executive Member Kagaro Hills Autonomous District Council GHADC Unnikman CH Marak ulaitho hakinong tho khobol baka GHADC KYNTAIT MARDOR ya kajing thmu jang ka SORKAR jilla ban pentrekam ya ka CrPC bat CPC habaro khui ka jilla ula penyeng nong rim ya kajing ong jong u halor kajing trekam jang ka 6 schedule jang ka riti sinchar kari India haki jaka basinchar ki Autonomous District Council ula ong ru kembala kentat da ka Hills Autonomous District Council ka KHADC ka GHADC ru kalarai bande kumjo. Lalu jingi dok kepa session ko Garut Autonomous District Council ngata. No nam kepa discussion ko nam kepa sengani ko treasury ni ba ro position ni ba ka ha aro wa decision ngo pangchakke Garut na nama nam kepa kam ka ani culture ko chinga rabana mangen ni ka dunga. Sini dalo discussion na rabagpa musong batiri tourism ni gemenwa. Tourism Department antini Garut Autonomous District Council ni kita gesa getal kuli ponga. Tourism Department ada holistic developmental approach ko. Matna kata aro India ni ba gasak ni map po tourist map Garut ni ba napat na magsong anywa. Naman nanchunga tourist department ni kita dentang kadanang genirang aro kaman gemenang donga. Ia rangko promote kana mana kata tourist department ko bukota ha aro dalo ini gemen discussion ko namen ka ha. Sini discussion ni kita beben district council ni funds rang chungja ni gemen chinga talgepa project rangko de rabana manja iba chinga propose kainga India government no chinga propose kainga chingni tourist development tourist spot rangko namda bachina funds rangko china jedake South Garut Hills so wari chora rang donga musingpa balpak ram donga toligri cap donga dombe wari donga dengtang tourist spot rang achini South Garut Hills donga achini West Garut Hills nokrek national park donga dengtang mungsingpa munggampa channa mungnaman bijagba tourist biap rang donga warangko central government no na chinga approach kai developmental project rangko bangkhaleo ne develop ka ong ode achini Garut Hills ni tourist place biap rangko ba agasak ni tourist destination map po napang panabadunga unude anchingni chadamberang na ba aro anching sakanti nu janggi thanggo barang songdong ba chak barang na panga janggi thangani chorangko ba on gen ni chinga changchi ha ani gemen dalo yan mungsong ponga ini gepau chinga separate electoral roll di gemen dalo rabagpa saksa honorable member donga chung ya separate electoral roll ko tarinas kang chinga Garut customary law ko jikon skango tarianga chung ko tarigpa machot kujani gemen separate electoral ko dondubat kuinga ugo tari jawani jechakani ungja aro tari jawan geba jechakani badungja